Hai abu ci un katin pe kape we dah bai ka apa? Ika hana le ka hura ceh le ka. Ka hura ulua. Cukup kakak kecil ya ceh no. Kau pegah macam-macam kau mendawa-dawa ke no. Kau pegah jalan langsung kau mendawa. Hai bangai pale, kecah udung nak cari ikan apa? Kecah udung yang kau nak cari ikan apa? Yuhan nak mengkah kan? Hang gua kena wajah apa? Kau urung ro kah kau dia wajah ka? Kau urung kau kuto ka? Epai ka dua, bola-bola agop dah ora ka. Nak repu? Empat orang ha? Kudang nak agak jeli ku pok ke bah? Kau pegang macam-macam kadu orang dah luar kah kutok kah kena pegang kah bau nang dah luarnya kena ajar dah kah? Kena pegang serusi kah? Luarnya kah? Kah jadi tinggal nang doanya apa? Gara-gara kah dia ngongkong doanya tinggal dok repu. Abu Ci, kakak pegang haro ke Aceh no oleh kamu-kamu no. Mudrat pale ke. Presiden akan ada naya presiden draw ka kun. Cukup menjadah habu ke. Hang kudu meng ke. Kepreh ni ke. Hana tep le ka kudu meng ke. Hang po manyai ke no apa? Kah kau rino ah. Enggak atoh ka ke no ka apa? Pegah ka raje. Enggak atoh ka ke no ka apa? Urung ka pale ka. Ba? Hai bala ta bohnya ne. Gara-gara ka. Entah bohnya bala. Cukup pale ke kupa ba. Hana tep le ka. Kepreh le ta ba. Bobe ke. Imran Patai. Mereka pegang jalan langsung dengan jih kan. Kau jih penyakit pun kau pegang jalan langsung dengan jih kan. Galak ada kacau jih kan. Ikut darah kaju lah madang kalau sedar jih kenapa? Kau minta kau pegang jalan langsung dengan jih kan. Kau pegang kebiasaan kan. Kau minta pedal bajih kan. Kepeng minta pedal bajih kan. Hanya kau pegang pedal lain cara lain kau minta. Kau tak bangai kah kau? Kau minta kau jangan kena. Kau pernah macam bangai kau tak. Kanjih buku pegang jalan langsung kanjih ha urut penyakit na. Kaju dah dah jih repu.